Kariwar Mengi Sport Association kan penlong yang first Riwar Women Football 2022 Knockout Football Tournament. Katim kebuan benkong hak kecil lakai kan yok benrong yang kesong bisa ke baar hoja tengka. Berkatim kebuan baar kan yok ingat benrong yang kesong bisa ke basyik hoja tengka. Bat kebairung dan tak kawai ketim kan long kumbasyih hoja tengka. Haba hipai keleng saudong kan no yes no sarong om dan syuha pertekari kumpa korikasi. Kitim gibala aban simenta hak te kecil lakai kindai tangi bana pot hain jawan penusla civil stop division. Kata anu pomlung hadu musim. Ya ka form bat kadaban sedai ban pun de kontak hak te ke nombar balabu haning. Bat kejika ban pelong hak te kecil lakai kan long hapok penusla. Kanai kadai kecing penmenano tendong jing sawa apa senap iki kubor ki panginang pemisu nakapor syakapor kublai shibun.